महात्मा गांधी ना लेखिदबगी हुंफुमा पलक सुबा निंगसिंग थौरम पांथोकनख्रे खरमजरे ISTV पाउमेंग ताबिरबसिंग तराम नोकचरे हौजिमा पुंग पाउ इंडिया की निंगतम इहोदा थवाइना पोंथा पिख्रबसिंगदा इकाई खुमनबा उतुना महात्मा गांधी लेखिदबा निमित का मरी लेनना पांगथोकपा मार्टियर्स डे की थौरम ngase मणिपुर गवर्नमेंट सिंधुना इम्फाल की गांधी मेमोरियल हॉल द पांगथोकरे थौरम अदुदा गवर्नर डॉक्टर नाजमा हेप्तुल्ला चीफ मिनिस्टर अक्रम इबोबी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखंगम सोशल वेलफेयर मिनिस्टर A.K. मीराबाई फॉरेस्ट मिनिस्टर I. हेमचंद्र सेक्रेटरी O. नवकेशोर DGP LM खौतेना चिंगबा ऑफिशियल कयासु सरुक याखे महात्मा गांधी की मितमदा लेकटपा अथौबा सिंगी सैथाबा भजन सकपा सक सोनबगा लोइनना मिनिट अनि तुमिना लेप्तुना लेखिद्रबा सिंगदा इकाई खुमनबा उत्पना मपुंग ओइबा थौरम ओइखे थौरम असिना मरम ओइरगा राज भवन दगे खोयाथोंग फाउदुना चटलिबा लंबी सिंग गाड़ी चलनखिदे सही खुदिंगी पांगथोकपगुम मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी ने सिंधुना राष्ट्रीय पिता गांधी जी की हुंफुमा पलक सुबा लेखिद्रबा निमित पालन ngase BT रोड लेबा कांग्रेस भवन द पांगथोकरे थौरम अदुदा चीफ मिनिस्टर अक्रम इबोबी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखंगम NPCC की प्रेसिडेंट TN हाउकेट मिनिस्टर MLA NPCC की थौपुबा कयाना सरुक याखे महात्मा गांधी की मूर्ति दा लेसु कटुना इकाई खुनुबुतखे महात्मा गांधी लेखिदबगी निमित का मरी लेनना स्टेट लेप्रोसी ऑफिसर NLEP मणिपुर न सिंधुना स्पार्स लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन ngase मेडिकल डायरेक्टोरेट लंफेल द पांगथोकरे थौरम अदुगा मरी लेनना स्टेट लेप्रोसी ऑफिसर NLEP डॉक्टर वारीबम खोइबी देवी न फुंगुरकपदा लेप्रोसी लेना हंथांसी हाइबगी मियाम पुन्ना बाग तामिननबगी दमक अवेयरनेस प्रोग्राम असि पांगथोकपनी महात्मा गांधी ना भारत ता लेप्रोसी की अनाबा लहंदबा लेबाक अमा ओहन बहाइना मंगलंबा मंगलान अदु मपुंग फाना पांगथोकनबा खोनमिनसी हाइखे खुंगंग खोया मफम खुदिमक सिन थोंना लेप्रोसी की मरमदा अवेयरनेस पीबनी मसिगी मरो पांदमजी मयाम सिंग असि लेप्रोसी मरमदा अवेयरनेस खंगनबा मतुंगदा मसा मसाना थोलपिदुना लोदना लेबा अनाबा मयाम असि थोलपिरगा अखोगी गवर्नमेंट द फ्री ओइना थमजरिबा फैसिलिटी सिंग हाइबदी कोर्स ऑफ ड्रग्स फ्री ओइरे इन्वेस्टिगेशन फ्री ओइरे सिना अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ओबिरगा लेप्रोसी दिगी थोलकदबा डिसेबिलिटी एंड डिफॉर्मिटी सुकल होबा अदु लोइना लेप्रोसी लेनागी स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन सिंग सिदिगी हंथहनबगी पांदमनी इथम मोइरांग पुरेलदा दामगी थबक सुदुना लेबा एक्सकावेटर ड्राइवर सेगमाइजिन मे लेकाई दगी तोंपोकपु खुलाई पाइबा सिंगना फारगा हाटखिबा थौंगबु यानिंगदबा फुंगदोक्तुना लमदम अदोंगी मियामना सेगमाइजिन मे लेकाइना मयाई लंबी ngasi ayu pung khara thingilure मियार सिदा चेनरिबा मियसिंग फादुना दंदी पीगदबनी हाइना सेगमाइजिन मे लेकाई कम्युनिटी हॉल दा लमदम अदोंगी मियामना वाकनिफम चटख्रे अमरमदा एक्सकावेटर ड्राइवर लाइश्रम तोंपोक सिंह हाटखिबगी मतंगदा सेमखिबा JC अगेंस्ट द ब्रूटल किलिंग ऑफ L तोंपोक सिंहना ngasi चीफ मिनिस्टर दा मेमोरेंडम अमा पिसिनख्रे मियार सिदा चेनरिबा मिय फादुना दंदी पीगदबनी लेखिद्रबगी इमुंगदा लुपा लाख 10 पीबगा लोइनना इमुंग मनुंगदा चानाबा सरकारगी थबक अमा पीगदबनी हाइबा वाफम यावरे हौजिक अतेना ब्रेम तलौजरे Live School, Ghari Makhalekai, Airport Road, Imphal. Admission open. Standard pre-nursery to class 9. Pre-nursery, amadi nursery. Admission ki sale lauzaroi. Computer class, music class, smart class, CCTV camera, van services, bus services, yoga class and physical training. Separate boarding for both boys and girls. Admission start from 21st November 2016. Reopen 3rd January 2017. Sara Coaching Center, Mungsangai Boroi Makong, Imphal West. Admission open, 3rd Special Foundation Course 2017 for Class 9 and 10 BOSM only. Starting on 23rd January 2017. Our toppers in High SSLC 2016, 11 position, 15 position. For details, please contact 9612556766, 825893246.
ALS IS Imphal announces prelim batch 2017 from 28th January 2017, timing 7:30 to 10:30 a.m. 6 days per week. Contact ALS IS Imphal opposite Jennings Gate, Porumpat. Exclusive mentoring and counseling session by Mr. Arvind Salam. Also log on to www.alssetedu.com to register for free talent hunt cum scholarship test. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Imphal West ki hiyang thangda leiba Tolachong Ibeton Memorial Academy CBSE ki 2017-18 ki pre-nursery dagi na class 8 fawba ki admission hojare. Mayai lambi mai kaida amatang airaba CBSE Ibeton na tamiri school ni matik charaba school ground leiraba amadi matam guchuna na digitize tawraba well experienced teachers sing na takwi tamiri school ni Tolachong Ibeton Memorial Academy CBSE. To touch the pinnacles of success for your children, get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNESCO School. Excellence in education. Constipate seasonable. Constipate seasonable. Manung zaman taba. Constipation problem kohon magami. Itang tanba manung sada basing musum kohon magami. No mada tumam daida. Lumbu saba ising glass mada. Chamas amana traga anidan thadar ka seasonable. Constipate. Miyam ki nuwairaba pausal mathangda domna Delhi chakpada look active hospitality services na miyamda air conditioned rooms ethnic cuisine amasung taxi ki khudongchaba tham. Please contact 09999055302 or 0982181943. Look at these hospitality services. Assurance redefined. Pain relief ointment, Kwang Naba, Ok Sikpa, Tang Sikpa, Puna Nisingada, Sinaba Yarba, Lipsa Putna Putuk Saba, Oza. Istv ki hello doctor sagol se numi khuding gi numi dang oiram pung taruk tabada sandokpa live phoning program ni lagliba tang ani sagol se numita Dr. Karam Romeo super specialist gastroenterology na guest doctor oibigani topic na yu thakta basing na liver sauk thokpa amasung layeng haibasini adong na call tawbirakadaba ikoi gi telephone number 24423336 break matung de mem taram nokchere Nupilal Memorial Association Manipurna Sinduna Freedom Fighter Imarajni Lekidabagi Kuntare Subat Ningsing Thoram Ngasi Nupilal Memorial Complex the Pangtukre Thoramaduda Senior Advocate Khaidemani Nupilal Memorial Association Manipur gi President Kangjam Gambini Thaudam Ibem Hal Amadi Association gi Tongan Ba Branch Singi Luchingba Singna Sarukyake Advocate Khaidemani na Lamdamasigi Ima Ibil Singna Maihorol Dagi Hauna Ngasi Fawada Lebaki Achoba Thodok Watok Singda Saruk Yaduna Lakle Incholi Singama Tamapal Kuntramapal gi December Tarani Thoida Thokibat Nupi Lalda Ima Rajnisu Achoba Thodang Yakibi Nupi Amani Haibase Malem na Khangaraba Wafamne Layukraba Freedom Fighters Singa Sining Singduna Hauzik Amadi Tungi Wafam Nainarakpada Kanaba Kaya Piri Haike Free and fair election Naba Ning Jamna Aku yang Kajabamong da Kajabamong Yautaba Aku Katukan Tawa Yautaba Aina Apam Babida Nisaka Apam Nisak Kalera Apam Nisak Tukhang Naba Kende Saya Masih pola-pola ni debate na Lerda Kita takkan tahu Bukhang Nani Matam-mato Mado Eko Yoju Oya Marakaduna Masih tu Madasu Imai Bersena Lekai dalam Landa Acoba Roll Lagliba February Amadagi Manipur Home Guard Employees Welfare Association na Thabak Lepa Amasung Mikhalgi Thabak Thauram Yaudabagi Khongjang Sangshin-gani Tauramba adu Court ki Yathang Amana Maram Oiraga Yaithokle Haina Association ki President Y Mangina ngasi Manipur Press Club ta Pangthokpa Paumi Singa Unabada Phongdokre Magna Makhatana Haikibada Incholi Singani Taramangagi Mars ki Tang Taramathoida Supreme Court na Home Guard Singsu Police ka Manana
tolop pinanaba yathang pikhiba adu tha ahumgi manungda thabakta onthoknaba High Court of Manipur na January 12 da khangankre phibam asidagi association gi khongjang handokpani haike sumagani haibasing asi akogi phamiba meeting na unanimously taba ware ama were maramaduna akoina tang amadagi changchangani haidana lepuba no duty amasung non cooperation movement agari non cooperation agitation na chingba singado akoi high court ki order asigi ngaiba wena ngasi de matam adu khara april ki tang kun bhawa koi suspend tawba chana daba haiba ware ga ngasi ko ne tamja Manipur State Cooperative Union Technical Engineering Cell gi office building asi sangakre Lamphel Patal ba Cooperative Union gi complex ta pangthokpa thoram aduda Principal Secretary BB Sharma ICM gi President L Tom Pisak Cooperative Societies ki Registrar L Navakishore Singh Planning ki Director Dr TS Munindro amade Deputy Secretary Corporation S Navana Chingbana maru oiba mirsing oina saruk yakhe Segmai Police na phagalakpa yungau little chatret ngasi Lamphel da leba Excise Department na mai thakre State Nodal Officer S Jatisona Fungorakpada yu thingnaba honabada Excise amadi Police Department khaktan natana miyamna su mateng pangbiu haike lakadru election sigi mari lenana koi thabak si chathajabni aduga masidaida prajamyam soro pibiu the prajamyam yaudrgadi aikoi tawgadabu thabak singse akoi pangthokpada wana thoi maji sojok pirmiwana aina hajari Manipur Sarkar na UN Civil Terrorist ni haina lauthoktriba karigino haina Socialist Students Union of Manipur na thadorokpa cherol amana khangalakle Lebak miyam gi awaba asi kokhallu khunai gi mayokta leiba organization gi mathakta laukhatpam thokpa thabak adu laukhatkadabani haina union asina khangalakle Hojek moiba pamu Mahatma Gandhi na lekidabagi humpumapalak suba ningsing thoram pangthoknakre Istv Pauming Kabir Basingwam Kahana Kurumjare